twakomeje imbere turagenda, tugeze imbere arambwira ati ibikorwa rero ngire nkwigishe ko ibikorwa biri mico ibiri, hari ibikorwa by'inguvu, ibikorwa umuntu akoresha inguvu, ibikorwa by'amaboko, tibijya nibibubakira amazu muzabamo nimugera ngaha mu gihugu canyu bwite. Ibikorwa nabyo by'amafaranga nibizabahesha imyambarire muzakwambara nimugera ngaha mu gihugu canyu bwite. Arambwira ati ibikorwa by'inguvu ni kubumba amatafari, kwikorera ibiti, kubaka, gukoresha amaboko, uhinga, ivyo ni ibikorwa by'inguvu. Ibikorwa by'amafaranga ni ikigira 10 ajya amafaranga bavuga igikorwa gikeneye amafaranga cyangwa se amafaranga ufashishije umuntu, tibyo ni imyambarire muzakwambara nimugera muri iki gihugu canyu bwite. Arambwira ngo ndoherezanya ijambo ry'Imana ry'ibikorwa, tumukozi w'Imana akavugira ibikorwa, kandi tiyo hageze umwanya wo kuvugira ibikorwa, tiburiya shanohereza marayika yitwa marayika nkomezi, takabishimangira mu itorero koko mu bakristo. Tihama koko harabamwemerera ngo tuzagenda, tiburiya umukozi w'Imana ageheza kubivugira harabavyemera ati tuzagenda, tihari n'abandi koko babipinga ntibagende, tibakabititura. Koko abo bemeye uko bazagenda, hageze ku munsi wo kugenda gukora ivyo bikorwa, tisha nohereza marayika nkomezi akaba ari wagenda kubavyura, akabararika mu gatondo, wibuke vya bikorwa, wibuke ko hageze ko tugenda mu bikorwa. Dema akabavyura bose akabazana mu ivyo bikorwa, ngo kiretse ko hari abantu bamwankira ntibaze, ngo hari n'abandi bavuga ati nzagenda kugira mbonwe na mwarimu bivugiye, nzagenda kugira mbonwe nabo turirimbana muri korale, nzagenda kugira mbonwe na shefu. Yego, Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntatanezera. Gope muga najyaga kubona nkabona tudakura ibirenge hasi ngo twavanse twige. Ndamubaza ati none se ko tutabandanya ngo twige? Arambwira ngo Tamari, hari umuhizo umfatiriye tariko aragusengera. Ndamubaza ati none se ninde? Timuhoze tuyikomereze tubandanye. Arambwira ati Tamari, ni nyokuru vyara mama wawe, tiburi ico gihe nyokuru nawe yaragwaye ntiyari bwaze kunsura, tiburiya nubwo ataraza kugusura taguma ntakambira ijoro n'umurangahari ngo Mana muzigame, ngo rero no muri aka gatondo tavyusa nakambira ngo nkuzigame. Tireka rero banze numviriza ivyo ari karasenga anakira. Akomeza kudufatira turahatinda aho hantu, hama arambwira ati Tamari, ndabona akomeje kudufatira ati hinga ntuma marayika agenda muhoze kugira tubandanye. Uburyo atumamwo marayika nabwo nabubonye. Twagumye aho ngaho, arambwira ati rega marayika namutumye, tariko marayika nagwa rukundo rwiwe tiyagiye, aramubwira ngo sigaho n'akajwi gatuje, tariko tireka ngende ndamwihoreze kugira tubandanye. Yesu Kristo rero ni umutegetsi, naje kumva avuga ngo hagarika, n'ijwi rikomeye koko.
naje kubona inzira ibonetse sha turakomeza koko turabandanya. Tumaze gukomeza twaje kugera imbere y'inyanja, imbere hari inyanja, inzira irahera twako tunyuramo. Hanyuma arambwira ati buriya Tamari turanyura ngaho, anyereka iyo nyanja. Hanyuma we yaje gutambukiraho ubwa mbere, nanjye ntambukiraho ubwa kabiri. Tugenda mu buryo twicayeho kw'iyo nyanja hejuru ku mazi. Hama twanayitinzemo, twaruhukiye hakurya yayo, hakurya ku nkengera ahantu hari utwatsi dutotahaye. Twaje kwicaraho, twicayeho turuhutse. Nagiye kumubaza ati none se kubera iki twanyuze ngaho? Arambwira ati Tamari none se igihe muzanana na marayika ntimwanyuze mu muhanda murinda mushika aho ndi? Hari nyanja mwanyuzemo toya? Arambwira ati marayika yakunyujije mu muhanda kubera ko ari marayika. Nanjye kubera ko ndi umwami Yesu Kristo mwigisha mukuru, tishatse kukwereka yuko mfite inzira nyinshi zirenga 1000. Mu nyanja ndahaca inzira, mu muriro ndahaca inzira, mu kirere ndahaca inzira, mu mpome ndahaca inzira. Yambwiye ati mfite inzira nyinshi zirenga 1000 shobora kunyuramo. Rero niyo mpamvu tunyuzaho. Arambwira ati reka rero tureke gukomeza gutinda mu magambo, nkomeze nkwigishe. Yaje kunyambika ikanzu yera y'amaboko maremare rigere fo ku birenge. Ndamubaza ati none se iri kanzu rirasobanura iki? Arambwira ati iri kanzu rirasobanura ko uvuye mu isi y'imiruho, isi irimo ibyanduza byinshi, isi yari irimo ibirusha, ariko ngaha tugeze ni mu isi nsha, isi y'amahoro, isi atabyanduza bihari. Rero dukomeze nkwigishe. Twaje gukomeza, afata ukuboko turagenda. Tumaze kugenda tugeze hakurya nk'uko twaje gushikira mu itaba ryiza cyane. Ego pe, iryo taba ryari rikikijwe, mu iryo taba harimo umukuku w'intama. Umukuku w'intama utujije. Hirya no hino y'iryo taba, hakurya uku no hirya uku, hari imisozi. Imisozi atari miremire cyane, yari imisozi myiza iciriritse. Nibwo koko yaje kumbwira ati Tamari ngire nkwigishe ku mukuku. Yego pe. Arambwira ati urabona uwo mukuku? Yego. Buriya hari habungere baragiye uwo mukuku, bari kwiriya misozi kuwureberera kugira hatagira ikiza ngo kizigirire nabi. Hanyuma nibwo yaje gutangira guhamagara amazina y'abakozi b'Imana. Agahamagara nkabona umukozi w'Imana aje ava kuri wa musozi nkahariya, akaza gahoro agahitira hagarara mu iryo taba impande y'umukuku. Arahamagara amazina y'abakozi b'Imana benshi koko nzi, bakaza nkabona barahagazeho. Hanyuma arambwira ati Tamari, haba umukozi w'Imana ahamagaye nyuma ya bose. Uwo mukozi w'Imana araza arahagarara. Ndamubaza ati none se ko kana kumuvuze mu nyuma? Arambwira ati kuba ndamuhamagaye mu nyuma si uko ndamuziho ibibi, ahubwo nuko ngomba kumuvugaho. Nibwo koko yaje kumbwira turabona uwo mukuku w'intama, harimo intama zirakira uyu mukozi w'Imana, zirakira uyu mwungere. Buriya uyu mwungere araziragira, akazigaburira zikabirya ariko zikabijyana uburake. Yazishora amazi zirayanywa ariko zikayanywana uburake. Ngo ziramurakira, ngo zivuga ngo azivunisha ibikorwa cyane. Nibwo koko yaje kumbwira ati Tamari reka ndeke gukomeza kukwigishiriza mu migani, reka nkwigishe ngufoboreye, kuko naraguhisemo ngo nkwigishe kandi utahure. Arambwira ati iri tabubona ni itorero ry'Imana. Uwo mukuku ubona ubyagiye mu iryo taba n'abantu bari mu itorero ry'Imana. Tiriya misozi nayo wabonye iri hirya no hino ikikije iri taba hirya no hino uku.
n'amasengesho abakozi b'Imana bariko n'amasengesho abakozi b'Imana bajyaga bakora basengera abakristo. Arambwira ati ariko rero tuwa mukuku w'inama n'abakristo bari mu itorero ry'Imana, tariko harimo abakristo barakira uyu mukozi w'Imana, baramurakira ngo avugira ibikorwa cyane, igihe cyose ahagurutse nta kindi ajya avuga atari ibikorwa, niyo mpamvu bamurakira. Nibwo koko yagiye kumbwira ati iyo ndamurungika ijambo ry'Imana ngo abagaburire bararyakira ariko bakaryakirana uburake. Tiyo ahamagaye abaza kuri Yesu baze kwatura ibyaha ngo ndekura amazi abanywe abashoke bahere intuze bahere inyota, barayanywa ariko bakayanywana uburake. Kubwacacacu uburake baraza bakatura tariko bakatura umurenza ko icacu uburake bakakiziguriza, bakatura ibindi cacu uburake bakakiziguriza. Rero ndekuye amazi ngo banywe abamara inyota tabaca ko yitembera kubw'ico caha bazigurije c'uburake. Barahaguruka bagasubira mu bibanza tariko bakajana caca c'uburake. Narabariwe iyo bahamagaye baza gukorera Imana baraza bakazana na caca c'uburake bagakora ibikorwa. Narabariwe ngo uzabambwirire koko ibikorwa byabo ntivyandikwa, ahubwo imirimo bakora ibikorwa byabo birarundwa, igihe kizagera umuriro uzabigeza babone ico birimo. Yesu adutabare, shengero ry'Imana ba Kristo. Tuzajye dukora imirimo myiza itagawe imbere y'Imana, tuzajye dukora imirimo myiza tuzahemberwa, kandi tuzajye dukora imirimo myiza itazasha. Niba ukoze umurimo uwukore bivuye mu mutima, wumva bitari mu mutima wafu umuhagarika hako kizahira ubusa. Yesu adufashe kandi adushoboze. Nuko koko yaje kumbwira kandi koko uwo mukozi w'Imana avugira ibikorwa cyane pe. Narabariwe ngo iyo ahagurutse kwigisha dayimoni magambo ashaba azaga gukorera mu bantu batararama mu itorero, ngo nguyo koko arahagurutse nta bindi ajya avuga atari bya bindi, tahagira avugira ibikorwa. Rero ko kujya utuye umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana wanje kandi ko ibikorwa arabivugira kuko mba nabimutumye. Yesu adufashe aduhe gutahura tuba abantu bakuze. Nuko koko ivy'umukoko w'intama yaje kubirangiriza ngaho, twaje gukomeza imbere. Arambwira ati dukomeze nkwigishe. Yego. Dukomeje imbere arambwira ati dukomeze nkwigishe ku vyamwa. Twaje gukomeza turagenda urugendo dushikira mu itongo riteye mu ivyamwa. Haca mu muhanda nkuko hariho ivyamwa biri mu kuboko kw'ibumoso, hariho n'ibindi vyamwa bihera mu kuboko kw'iburyo. Hanyuma hari igiti ca mbere yatanguye kunyigishirizaho, igiti c'umwelayo. Cari camye ivyamwa vyiza koko. Arambwira tukigeze ko tiki n'igiti c'umwelayo cari gifite amababi atagataze gitotahaye cyane. Arambwira ati amababi y'umwelayo avura indwara 380. Arambwira ati cari camye twamwa twiza koko tubereye ijisho wakomeza kuguma twitegereza utwo twamwa. Arambwira ati tutwamwa natwo uturiye tituvura indwara zose. Naje kumubaza ati none se na sida na sida irakira? Arambwira ati yego. Yaje guseka arambwira ati yego pe. None se Tamari sida ntiri mu ndwara zose? Rero na sida irakira. Kandi buriya hari ibigwara abantu bajya bagwara mukiri mu gihugu c'ingenzi batihamagariye. Buriya nimugera ngaha mu gihugu canyu bwite nta bugwayi buzahaba. Yego pe. Arambwira ati
amababi arambwira ati imizi y'iki giti c'umwelayo uwucanye mu ziko imyotsi yawo ituma inzu imota itamirana ubumote tariko turya dukwi mujyaga mucana mu gihugu c'ingenzi imyotsi yatwo tituma inzu inuka kandi imyotsi iva mu muzi w'iki giti c'umwelayo tikugiye mu jisho ikuramo mikrobe mu maso tikugwaza amaso. Naje kumva ko hari itandukaniro. Ico giti cari gishuritse udushugwe twiza twera. Arambwira tutu dushugwe natwo ubona tidutuma ngaha mwisisha haguma hatamirana ubumote bwaho kubgayo mashugwe. Nibwo yaje kwaha akababi kamwe kuri ico giti c'umwelayo. Mbona arakavuguse gutya mu biganza vyiwe, amaze kukavuguta yaje kumbwira nasame antonyangiriza imarimwe mu kanwa. Naje kumva ari sosa kurusha ubuki, yampaye imarimwe yonyene. Ego pe, arambwira ati rero igiti c'umwelayo nivyo koko. Twaje kurangiriza kuri ivyo kuri ico giti c'umwelayo, hama twaje gukomeza dusimba uwo muhanda gutya tunyura gutyo hari ikindi giti hiryuko igiti c'umusukoni. Ico giti c'umusukoni cari igiti ciza naco gifite ibibabi vyagutse cyane. Hanyuma yaje kwaha ikibabi kimwe arakivuguta, akivuguse mbona hatembyemo urufuro rwera gusumba omo. Hama arambwira ati Tamari, niyo mwagera ngaha mu gihugu canyu bwite ntabwo muzajya mukoresha turya dusabune twa pirate two mu gihugu c'ingenzi, tuzakenera kuyuhagira za kwahibabi hama vugute akaraba urwo rufuro. Naje koko kubona ivyamwa by'ico giti c'umusukoni. Uwo musukoni wari wamye utwamwa twiza twiburungushuye. Arambwira ati izo nsukoni uziriye wari udendehukiwe mu rugendo zigusubizamo imbaraga 100% ugakomeza urugendo neza. Naje kumva ivyiza avuze ku uwo musukoni. Naje kumubaza ati none se mwigisha kubera ko uyu musukoni uvuzeho ivyiza bingana gutya cagihe none se ko wawuvumye? Nawe yaje kumbwira ati Tamari, narakubwiye uzambaze ngo none urambajije koko, ngo nanjye ubwumbajije ngo hinga nkwishure. Arambwira ati impamvu ujya musukoni nawuvumye nari ndi mu rugendo ndushe numva ntamijwe n'inzara hama naje kugenda gushakaho icamwa c'ukundamira tariko ndakiburako niyo mpamvu nahitiye ndawuvuma tuhita ukabirana. Koko ivyo uwo musukoni yaje kubigezaho. Twaje gukomeza, arambwira ati dukomeze rero nkwigishe. Twabandanije uwo muhanda gutyo turagenda. Hirya uko naje kubona umuzabibu wamye ibizabibu bingana nk'uku binini, bingana nk'ivoka za shokete za kera. Nibwo koko yambwira ati uwo muzabibu nubwo ubona tubone originale kuko uwuriye ugusubizamo amaraso 100%. Twaje gukomeza turagenda. Hirya y'uwo muzabibu hari umucungwe, igiti c'umucungwe camye ibicungwe binini bingana nk'uko. Arambwira, naje guseka kubera ko nari mbonye umucungwe menyereye mu gihugu cacu. Arambwira ati Tamari, ndabona ko kusekeje n'ukubonye umucungwe. Yego koko wamubibona uyibona mu gihugu c'ingenzi tariko turya ducungwe two mu gihugu c'ingenzi n'utwa pirate kuko turama ivyiza tariko amababi yatwo abarura, tariko uwo mucungwe nawo n'amababi yawo arasosa. Twaje gukomeza turarengana. Arambwira ati dukomeze rero nkwigishe kubikorwa. Twakomeje imbere turagenda, tugeze imbere
arambwira ati ibikorwa rero ngire nkwigishe ko ibikorwa biri mico ibiri, hari ibikorwa by'inguvu, ibikorwa umuntu akoresha inguvu, ibikorwa by'amaboko, tibijya nibibubakira amazu muzabamo nimugera ngaha mu gihugu canyu bwite. Ibikorwa nabyo by'amafaranga ni bizabahesha imyambarire muzakwambara nimugera ngaha mu gihugu canyu bwite. Arambwira ati ibikorwa by'inguvu ni kubumba amatafari, kwikorera ibiti, kubaka, gukoresha amaboko, uhinga, ivyo ni ibikorwa by'inguvu. Ibikorwa by'amafaranga ni ikigira 10 ajya amafaranga bavuga igikorwa gikeneye amafaranga cyangwa se amafaranga ufashishije umuntu, tibyo ni imyambarire muzakwambara nimugera muri iki gihugu canyu bwite. Arambwira ngo ndoherezanya ijambo ry'Imana ry'ibikorwa, tumukozi w'Imana akavugira ibikorwa, kandi tiyo hageze umwanya wo kuvugira ibikorwa, tiburiya shanohereza marayika yitwa marayika nkomezi, takabishimangira mu itorero koko mu bakristo. Tihama koko harabamwemerera ngo tuzagenda, tiburiya umukozi w'Imana ageheza kubivugira harabavyemera ati tuzagenda, tihari n'abandi koko babipinga ntibagende, tibakabititura. Koko abo bemeye uko bazagenda, hageze ku munsi wo kugenda gukora ivyo bikorwa, tisha nohereza marayika nkomezi akaba ari wagenda kubavyura, akabararika mu gatondo, wibuke vya bikorwa, wibuke ko hageze ko tugenda mu bikorwa. Dehama akabavyura bose akabazana mu ivyo bikorwa, ngo kiretse ko hari abantu bamwankira ntibaze, ngo hari n'abandi bavuga ati nzagenda kugira mbonwe na mwarimu bivugiye, nzagenda kugira mbonwe nabo turirimbana muri korale, nzagenda kugira mbonwe na shefu, yego agenda mu bwo buryo. Ngo hari n'abandi bavuga ngo je ndafatiriwe, ngo nzatanga amafaranga bazanshakira umukozi ankorera mu gishingo shaho nakora. Buriya uwo mukozi baramumushakira, bamaze kumushaka hageze guhembwa, ntihahembwa nyene gutanga amafaranga, nyene gutanga amafaranga si wahembwa, ariko hahembwa umukozi aba yakoze. Narabariwe ngo amafaranga uyatanze ti akira uzanshakira umukozi azankorera, umukozi w'Imana yabivugiye ibikorwa by'Imana arayakira, tihama akagushakira umukozi akaza gukora mu gishingo shawe, tiwe ugitanga ayo mafaranga, tibahitira bandika mu ijuru marayika ujejwe kwandikira ibikorwa by'amafaranga abakristo, ahitira kwandikira tikana karakoze igikorwa c'amafaranga, tihanyuma bakayashira uwo muntu ti uzaze ukorere kanaka igikorwa mu bikorwa umusubirire. Tuwa muntu niba ataba yasengeye mu iryo torero ngo yumve ivyo bikorwa, yasengeye mu rindi torero batavuzemo ibikorwa, akaza aje gukorera kanaka mu gishingo ciwe, izina ryiwe ryanditswe mu ijuru, hageze guhembwa hahembwa yakoresheje imbaraga ziwe, amafaranga aba yayariye, yanyene kuyatanga arayarya, hageze guhembwa hagasha hahembwa uwo nyene uwo yakoze. Nibwo rero twaje gukomeza, aranyigisha ku bikorwa, arambwira ati ibikorwa by'inguvu nibizaduhesha amazu tuzabamo, ibikorwa by'amafaranga nibizaduhesha imyambarire tuzakwambara nitugera mu ijuru. Hama nibwo yaje kumbwira ati buriya iyo umukozi w'Imana avugiye ibikorwa ahagaze hajya imbere kuri rutare, tiyasha yohereza marayika yitwa marayika nkomezi akabishimangira mu mitima y'abakristo baba bari mu itorero. Hama koko hari abavyemera ati tuzagenda tubikore, hari n'abanga
bakanga koko kumvira marayika, bakavuga ati ntituzagenda. Ubwo koko hageze abemeye uwo munsi, marayika aragenda koko akabavyura mu gatondo, ngwino tugende muri ya mirimo, isaha yageze yo kujya mu bikorwa. Hama bakagenda bagakora imirimo, kandi marayika nkomezi niwe ashobora kugira abafite liste ahamagara amazina y'abaje gukora. Narabariwe ngo hari abavuga ngo nzaba mfatiriwe, bagahita bashira amafaranga umuntu yavugiye ibikorwa ati urazandonderera umukozi aza gukora aho ngiye nakora, ndafatirwa. Narabariwe ati amafaranga nyene kuyatanga yatanze, marayika ajeje kwandika ibikorwa by'amafaranga ahita yandika ati kana karakoze igikorwa c'amafaranga, bakamwandikira mu ijuru. Tariko hageze guhembwa izahabu zija kubakira umuntu ku mugwa wera, hasha hahembwa nyene gukoresha imbaraga ziwe. Narabariwe ati nko mu gihe nk'umuntu yasengeye mu itorero kanaka batavuze ivyo bikorwa, akaba ariwe bashirayo mafaranga, turazaza ukorere kanaka mu gishingo shaho yakora, baramuha ayo mafaranga akayarya, ariko hageze guhembwa izina ryiwe riri ryanditswe mu ijuru, hasha hahembwa nyene gukoresha imbaraga ziwe, kubera ko ari we aba yakoresheje imbaraga ziwe. Uwo yatanze amahera nawe amahera yiwe aba yayandikiwe. Narabariwe ati rero iyo bagiye mu murimo hageze guhembwa, marayika arahamagara amazina. Yesu Kristo yarambwiye ati nanjye mba ndi ku munzani, timpima ibintu bitatu. Tica mbere mpima umutima ubikunze umuntu yabikoranye, tica kabiri mpima umwete yakoresheje, nkasha ndeba n'imbaraga zose hamwe n'ibintu bitatu. Tiyo bihuriranye na tone n'uburemere bwa tone imwe ni inzahabu 100, nguhemba inzahabu 100. Tiyo ari uburemere bw'utukilograme 5 n'utuzahabu 5 nyene uhembwa. Narabariwe ngo hari abantu bagenda kugira babonwe n'abantu batajanye umwete cyangwa se inkomezi cyangwa se ngo bakore babikunze yovuye mu mutima, bagiye kugira babonwe n'umukozi w'Imana wabivugiye, bakagenda koko kugira bababone. Tawo bakunda gukorera utuzahabu 5, ntibarenze utuzahabu 5. Yarambwiye ati uzabambarize, none se utuzahabu 5 tuzatinda tukubakira inzu uzabamo? Ubwo rero n'ikibazo kuri umumu wese, umuntu niwe wisuzuma. Ubwo koko marayika rero ngo arahamagara amazina, umuntu kanaka yatonze, hageze gutaha batashe bahejeje imirimo, Yesu Kristo nawe abari ku munzani agapima uburemere bw'ivyo yakoresheje, agasha inzahabu hembwe, asha zohereza marayika ku mugwa wera ajejwe kukubakira inzu yawe, zikagenda zikubaka. Twe turakora, umuntu agakora akabona ngo aratashe bihereye aho, ariko arahembwa. Yesu Kristo rero adufashe, aduhe gukunda ibikorwa by'inguvu. Narabariwe ngo hari abantu bazakwiyubakira amazu, bazaba mu mazu batazi ingene bayubatse, batonda bazi ko bagiye gukorera umuntu yabahaye amafaranga, ariko hageze guhembwa hagahembwa bo kubera ko bakoresheje imbaraga zabo. Hari abantu bazaba mu mazu bibatungure batazi ukuntu bayubatse. Ubwo koko igikorwa c'amafaranga naco, igikorwa gikora ku mugwa wera ni kimwe conyene. Mu mafaranga imperezwa irya yo ku kwezi bavuga ati mwibuke ku kwezi guheze, mwibuke ku kwezi kurangiye, nico conyene kigenda. Haba hageze ko marayika akontrola ibintu bikenewe mu nzu wubatse ku mugwa wera. Niba hakenewe amarangi, marayika haba hageze ko akontrola ati harakenewe gusiga irangi. Niba hakenewemo amakusi, marayika haba hageze ko akontrola ati harakenewe amakusi. Ico gikorwa rero gikora ku mugwa wera, ni gikorwa conyene cirya mperezwa ku kwezi, nico conyene kijya gisozera ukwezi.
ibindi byose ni imyambarire tuzakwambara. Ikigira 10 ajya yandi basaba y'ibikorwa, ibyo bizaduhesha imyambarire tuzakwambara nitugera mu ijuru. Ndaza kubigeraho kuvya abamarayika kuri marayika ajeje kutwandikira ibikorwa. Ubwo koko ibikorwa yaje kubirangiriza ngaho, twaje dukomeza imbere. Arambwira ati rero dukomeze nkwigisha uko inzahabu zubaka ku mugwa wera. Agakomeza kuvuga uko ngo dukomeze nkwigisha uko inzahabu zubaka ku mugwa wera. Nibwo twaje gukomeza turabandanya, nkabona tudashikira ngo anyigishe. Ndamubaza ati none se ko utanyigisha uko zubaka ku mugwa wera? Arambwira ati Tamari, hari umuhizi umfatiriye, hari umuhizi ariko ansobanuzi ibyawe, tihinga gatoya mbanze mutega amatwi numve. Yarumvita ibyawe abyumvisha amatwi ku bantu. Rero koko n'umuhizi nkunda. Iyo yumvita ibintu biri nk'ibihuha taja ku mavi akansiguza. Rero ko yafashe umwanya wo kunsiguza, reka mutega amatwi numva ivyo ariko arambwira. Arambwira ati ariko arambaza ngo iri shuri uyu mwana arimo urarizi? Ngo nanjye ndamwishuye tego pe ndarizi. Ngo ariko ambaza ati uririmo? Yego pe ndamwishuye ko ndaririmo. Ngo kandi ndamwishuye ko ari nge wari gutanguje, ari nanjye nzana ari gusozereza. Nibwo koko yarangije gusiguza uwo muhizi, aravuga ati dukomeze rero nkwigishe.